nhớ rồi chồng nhiệt chỉ cái tên anh cha đó tới chồng phụ huynh số lên số tù rồi xem đầu nó nó cũng mới chỉ biết tao là chỉ nên nhớ cho sổ cho sổ nó nó cũng là thật cho cái bát chùa lon đời bé cho tôi lon sẽ lo hung gạo là do choนักศิลปินมงđó cho sang pháp thế cho nhiệt cho gì ở mô lô sẽได้sử dụng nhớ trâu lo tế là do nhớ trâu để lo tế chờ xử lý cái bát chùa rồi nó choนักศิลปินมงlà do cho nhiệt sĩ cái tên anh cha ở tao cùng tế là tao yếu khổng tôi bắt chùa nhớ cho họ mà học sẽ nhận lại bắt chùa cho tôi luôn sẽ lộ ở cần đỡ thế bắt chùa cho này cho gì và trâu cho cái cho nhẹ lần để tôi cảm mắc khỏi bị cởi chuông tại nó xử lý cho khổng là bắt chùa rồi nó mua xử lý bé bùa bó khổng ít bó khổng đấy nếu mua xử lý chủ nó mua mì mua bạc cà bông mua rau thì mua trò kỳ rau cho lúc muốn khá ở luồng tàn thon để cho cái bắt chùa nhớ cho khen nông đông để nó mua xử lý cầu chi lan kịp chỉ ta lên đó nhớ trong nôวันที่ชาลูกชิ้นดูว่าพันกับอีที่โน้ตรงนั้นเทียตัวเนี่ยเราไม่เท่าว่าตัวมอลูกชิ้นได้ใช้รงในตัวชื่อเนี่ยเราแต่ในตัวเข่งหมู่ป้าตัวคณะขบสxử lýในตัวยกเก่าหน้าถูเทียชาเจ้าแกมีนเจ้าเป๊ปปัวลูกปากกระป๋องมูลค่ารวมตันทอยอลินเดอเก่าล้านกีบเทียnhớ trong วันที่ยี่ลูกชิ้นลินดูว่าพันกับอีแล้วยอนุ่นนอเกียchoนักศิลปินมงเทียจะสังภาพโซเล่นสตูกูตะกาตงเตอยู่หมู่ป้าจะอ้อลุส่วนแล้วยังอ้อคอชาวสิลีลุส่วนพิการพัฒนาไม่ยิงเล้าที่ลุส่วนพิการตาบอดหูนวบจอกของละหมู่ป้ากู้มัวสิลีฉูนอมีเตที่ปากกระป๋องหยอมูลค่ารวมตันทอนหรือมัวดาวดัวลินเดอร์ยี่ล้านกีบยาลินเดอร์เท่าลินเดอร์กูยังเขาสื่อรงเที่เขาสื่อว่าในมัวเซมอนจีchỉ nhờ bé xử lý sự tự do tôi hiểu được áo rong đó nó cứ chúng mà lo lụa cho tôi bé xử lý sự tự và một cái xử lý sự bao giờ nó cho thằng con này chuẩn chỉ là cái nó cá nhân rong và đã chỉ à